yan ra kay aju-aju na pacingi mana nga ra. Pacingi. Pacingi mana nga aju na roju balok po na besu naga. May kabawin na. Tanya bawi. Ipacingi ro na petanangi kelapa sawit matu. Sawah. Tanya sawah, mana ka sawah tu si wana lo ipacingi ro na pa. Itanangi kelapa sawit, na pe bukan masuk loba-loba koro. Na petanangi bibi kelapa sawit. Makay. Awen deh. Nah sesal male mak jamanya nade nang kalingin nade paga bati jamana siang ngesoning kapole. Ya pacingi pacingi mana yan rage. Ya gang mulai pelek rumah na dapi kue agar batasna. Agar aju le we bakoro. Pacingi. Oh, iwele i. Ya wele i. Manang kalau kaki memak bela na bela to mi jamang ko kampung Apa lo ko mak jamu masa galemu? Na jamat tomer mak bela Welok mana nih, mati berlalan ro kan kena ro yasir copo dar bulu ero. Napetan kelapa sawi. Mana kayak pacing na dek maka tanah na. Ya daro, dek gak tanah na, tapi lo ipacingin apa sile tanah Isel ero ajunar mato. Marako itu uno nih, nape taroi kelapa sawi. Hah? Awe dedewatan na tayo ada ya. Na denre pa parikan mamulay. Ele ipodangin na di pagana jaman lo tu makukue. Itaroi kelapa sawi wa ero matu, itaroi kelapa sawi, itanengi. Oh, mak bela nih. Ya, mak bela no. Bela no kero, apa kalau minta yang gotai mak jamai ke asik roy. Nah, bela no. Monro masih kau tudang. Bela no kero, tama no mak bela. Tiga na suruh ni. Mak dara ke ku kampung inoli ku lo kami lo katomi mak dara. Jika dia uleh mesa kali suku maki. Lu pada mati ermandor makada kali sunainya. Maluan ni kapong jamar. Tulisan dalo Ngamisa ni mabuang Utu bangnya juwe lo kakrona gepa mana ro. Oh maluang ro. Politika matu itu unu mani ronra. Di apa kok istirahat nih olo. Wow. Nanti agak-agak bate jamana wak denu Wow. Tiga rugi tak pagadi ay. Nasi yang ngesen wak jamana agak jamana ya. Baik mana kak kalau masih Indro. Bahasa nak kalau masih Indro. Hei, agak malah masih Indro. Peki cara, mekita suruh kalau nak Kalimantan lo mak jaman pagaji kok. Hotel mendre. Peki cara lo, nanti nak pakai tahu kutu teku Kalimantan, dia nak pakai tahu kutu ku mai tahu mak jama tahu dia nak lo mati Indro. Mabuak ya apa selengi ki? Dia nak selengi kok, suruh ko mak jama. Paliso na pa iya. Peki cara mulo di sana apa ko siyang pulang siaga mi gaji reko tega ni ang koso mo. Mapasawa ko lao. De ka pa dari pasawa lo Kalimantan ko topa. Tanra iloramo mak jama. Ciao na di mak jama mo jama. Ciao na jama. Apa ko ciao ko taron tapi reke mane ba to ang koso mo lao mo, andre mo. Kaluru mo. Hotele mo aga may. Apa di ka pa jawa makuto karyawang ipa iti lo kore pa hotel ko topa. Napende na pakit Kalimantan itu tahu kutu. Mapatomano tayo kumay. Paliso na ciao na seding. Anak ka magati makulo lisu. Nade pa ya to na ganna sikaw daw pur awu da purembu ko Kalimantan lo sikaw lisu. Pet ko charana. Mega na amo. Makumema to ba jame to mega memo sa namo sa mamo na chapu ero namo
Adik na capu karo adik na andre ko na mo ero. Tahap-tahap pati ko lay Kalimantan maita pa mo pa di berhasil. Ya aku si minggu menok ko lisu teh aku lo malah gaji. Jauh na. Maka ka genep 70 Napa ko lisu masa percobaan yo lo. Oh baja pinang kakapa. Awah dek gaga. Tetap mo palisu tuh. Ya ko cau iya sedih mo cau tona sedih mawasi ko kuma pagmateru. Palisu mo. Tapi odek na tu papasawa ko lisu. Ah, Dek no papasawa ko. Lo pale-pale pabura man ko. Le-pale pabura nama tu mola lisu. Iko man bawang. Agi-agi lo pugaw law mo. lalu tasi maniki. Ay, lalo tasi ba biri-biri koron ro pale-pale pabura ma. Nah le taham mo Kalimantan ko tu. Ya patalesu. Ay iko bawang, kamu bajo palisu toko. Tapi kurang itu gajimu. Dek na pol gajimu, cedek man gajimu ya reko. Jadi paja ni mabela Ay pajay ni mak bela, pajay lebih ko lisu ke sapa ke sebasumbe. Lisu bawan no. Lesu ni. Iya, lisu no. Lisu no pajay ni mak bela. Tante Ji, teleponnya omku. Teleponnya omku. Oh iya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Magaki. Lo kau sesuro ki. Sore lo jemput ka ku pare-pare baja. Pedangnya mbok dale. Sore male otoe. Pakai jemput ku pare-pare. Maile tete arua. Iga le jempu. Iya wasal lo lisu Mana kay lo ki lisu na de patada ni maya. Karo adenu lo ipalisu pak coy mak jama. Aga batoy kasi to makromoli lo majama Kalimantan. Senyawa aku mirosodin ro. Apa de gajah-jamana ku Sulawesi Jawa lo Kalimantan mak jama ternyata DP oleh mak jama. Maga nito ko maktitu masesa nito malisu-lisu. Mai ko ale na tasuro na lisu mai. Lo ko palenya ku lagi ale-elenya apalagi ku kotae. Nah lo paya joaya ro. Ya ampi pamateru. Lagi ro irin ripaku kapala apa dek tongan nak buang tak betu tak betong. Ku pare-pare atau kurang Pelabuhan pare-pare. Ko ya pelabuhan pare-pare ya. Tete siaga na baja ro. Melek tu biasa sandar kapala oleh-oleh aga na yan ako na de na tu isang pabalik oleh-oleh pa. Kaniro wa danu yempai wa repa pasadi. Apa nole erin rekiri na law kanang. Jadi dia sempat balik oleh-oleh. Pwede mga parlole-ole. Yang penting kaki may salamat lisu. Papana na Rita Sugiarto. Ako tak minta ole-ole. Ya pale, kaniro pale. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mario renuni andri kabawela ini mabela terima renika kasih iwi isaranya waktu. Tegi palu-palu ku Tegi palu-palu ku mana? Mana? Mana dale? Mana dale? Tegi palu-palu ku. Kamang lira. Tegi palu-palu ku. Yati rumah baru mau putih di warna tu. Tega sih kalau lawan kapal-kapal baru masih mau pakai. Lo kano pare-pare, lo kano jemput wak sandro. Makanya mengatik makuli sana apa sak di law na. Wak denu na palisu, cau igarit mak jam aku Kalimantan. Alana reme palu-palu ku pak. Jaka sandari kapal ayo peri-peri kai. Aja nih pewa laki, topi-topi baru taruh. Kayak palu-palu baru nih. Weh, kamu tu baik kilalat di.
Lo kenapa Leo lo? Ya tutunggu ki, dia tak bala-bala. Iya. Engkau balik langit Maserola temu puji Waram para pasabareng Mupa pokok niatiku Mario renungi Andri Sabak welai nikma bela Terima renik kasih Dewi isaranya waku Detik siaga tangka ko pelawangan nak pare-pare. Kumele ka to tiar mo mobil na ka to. Oh, tati. Kunai. Magan. Ha? Magan ka ko sih. Jak nang paletu ka bolai. Mana ka di palit tiki mulai? Delo majo ka joka loka. Male pamajama-jama keluarga. Ah, siya tarin pe palipan ni pe kutiola. Kunai. Iya. Ya, kunai. Ah, preso ni. Kumanya Pak. Ah, dek natahal mak jam aku kampung ya. Apa? Ha? Siaga na dek reko matu tu. Apa na dek mak jam awak ke rumah. Malalen na. Dek siaga reko doi gajinu tani awak gaji ro apa aku gaji mak jam apa tahu. Na dek mak jam silisu. Oh, doi lo mereka. Iya, dek reko doi apa. Majak sediko dek reko doi. Oh, Siaga na reko tu ai. Apa dek nak kebuat jama? ha? Dek nak kebuat jama. Dek merin rangi. Dek warek bawah mo. Halo ni. Ale paletu Siaga ro. telusio paletu kangi matu mak nana. Oh, ya bere anu iya waret toma atau saya sama. Iya, malaki. ini. Saya Pak. Lo kan pele lo. Iya lo nama tu. Kena di semak jam ko tu. Pagaji bawah mo. Makanya saya ditahu maka malaki bokot temawari. Lo waring kapan anak isi sa. Elo kok kadoi? Elo iha. Weh. Elo mana kau? Iya. Iya, may kadoi ko. Ha? Wak denu ka paru pulis sopir ro. Oh, bagi-bagi doi taru. Ay, kama tu doi dapat turunnya anak naru si ubini na. Teh itu lo lah apa yang? Lo masih ji pak makawi mengaribi? Menang kalau kilo darah namun ini. Kalau masih ji mas sumpah aja. Oh, lo mas sumpah aja. Iya. Oh, tapi apa kado kami. Mana kado ide apa? Wa bere ami. Oh, Iya. wah. Terima Bapak- kasih pak. Bapak- Makasih nang kayak ber yang. Me kado iku. Oh ya. Iya. Masih dekat kaki. Iya. Iya terima kasih banyak pak. Pada nu apa? Makan jak metu tu kau masih dekat kaki. Apa yang itu matu buku temawari kundar. Ah. Ya kong kado itu asih dekat kaki. Oh, lo mupi. Dek ya. Asih dekat kaki. Ah, Asih dekat kaki makan jak. caput tu mesa iya. Oh lah Ria yang penting masih dekat kaki. Lo nak pai? Iya, terima kasih banyak. Iya. Ah, Kampa. lo mupo. Dek, makan jak tu kipat tamat ke masih dia itu. Ah, Makan jak kipat tamat ke masih dia. Kung kalau mau kemana? Masih dekat. iga to yare. Masih dia. Ipaki membangun. Amalak malari asena. Oh. Ku masih ji Iya. Oh iya. Alan pai masih ji Jadi empat tamat mana ke masih dia? Iya, pertama mana nih tuh? Dek naga kutu. Hah? Iya, pertama nih masih ji Ya terima kasih banyak. Iya. Ya, lawan apa? Baik, kanan apa tamat ke masih dia dan dulu.
Tiga no, na napatama ko masih jiwa na mo Tiga to na ringa Nadi na para pada na Kapangkan lang. Awi. Iya kapan ringa ya ini gay. Neng Yang di kapan napatama Tiga na ro. Pak, kenapa tama ko masih jiwa? Kato na ringa Baik. Tiga na. Ya na kapag. Ya na. Pupa boko ni rodaeng Cina kurialemu Kenaro gagalale Kagini pakoju Maca kayak apa gitar? Iya, mak guru kak. Ya apa ya maca kan gitar? Oh macam ki, idik paling mak gitar. Nang kada nau ni. Masolak ka pange? Dia kan masolak kabal nai. Awal dapat tu kabalnya tu dah culita kosle. Hah? Dapat tu kabalnya ya, dah culita kosle. Iya, lo pesur pada cengi. Tanya ya telur pada cengi dah culita yo beng. Oh, lo koma gitar ya, gitar no pe ko ya pamat joge. Gitar nih ko makelong ya pamat joge. Oh iya iya. Akelo ko. Ma ka bisa makelo? Ma joge din akelo. Awen na den rin apa kasih wakelong he. Oh, ya makro. Agak digelo na. Gelo na he. Asik. Gue kasih ini. Awe misak macet tu malah say. Mana pelo rewa? Hah? Nelo rewa. Mawan ni ni. Oh, Mana rewa? dek na tu tak joge. Tegak lah, Deng. Hah, aku tanah lak deh. Lo kalau beru, sapi sa. Saya semeto makan ron aku baru. Awe, ya nara lo kilo sapi beru, pada ricon rona. Oh, lihat kapal jalan kote. Awah, iko sembaranmu suruh beli. Kalau kilo sapi sa, suruh beli jalan kote, andre tuh mihan iseng ya. Dua naga. Halo tuh bro. Kalau beru, Acara agak ke rumah ini. Kamu nanya, Wah serius, aku tanah. kamu bertanya-tanya. Ada na pakai stilero, pakai rekering. Naku kay matu ambo no pole remai. Di ko loka baru tu jem-jem. Maga no ma loko boki. Ya ko kay matu ambo mu ti ko jem-jem baru tunge. Aga sama marutung. Anu ya Rona, loki jem-jem nangi-nangi. Jem-jem nangi-nangi. Kuro permandiangnya sana. Kaya tuh makanya meto mana aku bos-bos mo kilo ka mameng. Nangi-nangi ya ro, jem-jem tani ya meng. Misa nih, pahan nih. Oh, lo kan nangi-nangi. Iya, ya ro aseng. Alhamdulillah. Ini bola. Kami kan lalu cocok. Assalamualaikum. Hei, nak kan lu boleh ambo Iya di. Kan ini balik lo nggak sih nak lo nggak kan yang bawa. Ambo. Kan yang bawa. Tinggal pada doi tak? Ah, Doi tak? mata nggak memang pak makan pelawai ini. Sembarat tuman ini na dupang yang bawa na ide lo. Bolehnya lo tuh udah mabuk kapan atau kapan? Jolo kuna saliwa ngolok manu mamusak kan seding. Usah nggak ada bermak kapal lah. Iya. Kamu solo.
nawe dewe. Lo sudah kur, lo sudah ngapa? Mabusak kan nih. Jo pe utang berkelah. Berkelah. Pastor ni sa megay ka daw na pala yan. Datang pala ko yung laboy na. Desa pala gaga. Assalamualaikum. Weh, ketemu nih tak? Pak, Mari dulu. kakek tak tuh. Ya bisa kada angka nih angka kamu bagai-bagai nih mega ikan aku doina apalagi kan aku peramin retwe me pasti mega tahu aku sepatuku Iya, Cina meli wecau ka pematan kelapa sawit nih kae. buatannya tuh deh orang ngurus ya dia aja mamu maganu tuh ya yang jelas sepatuku minreng wajuku minreng mega ikan apa tuh mereka pak yang kepisewa ya tuh agak itu Si bawa sama Herman Doro Eliso. Si bawa tuh malu kami itu. buatan dia tuh kau deh sepatu kuminreng, waju kuminreng, anu musewe mana ya tuh loka ku tuh jadi mega eka pematu mereka doi, Doi, dega na doi ku capui. Wa beri mana wa kamalarangi. Bicara nanti atau apa pendek waju apa ya, ada mereka doi. Ada apa waju itu? Marui pasti. Alamak. Pengen sepatu ku taro. Iya lagi. Sepatu. Iya lagi deh pepereman resi lalu ka. Tania tuan remo ku tanah sepatu. Ah, Sepatu. Ya hei.